60 godina književnog rada Miodraga Ignjatovića. 6. decenija književnog rada i izbor za člana Srpske akademije obrazovanja dr. Miodrag Ignjatović obeležio je u Udruženju Kragujevčana susretom sa svojim prijateljima i poštovalcima. Kako je objasnio pisac, za literaturu se zainteresovao u gradu na Lepenici, koji u to vreme mogao da se pohvali izuzetno bogatim kulturnim životom. Raspravlja se o smanjenju broja časova jezika, ali se ne shvata da se proces mišljenja najbolje razvija kroz literaturu, rekao je ovaj borac za literarno obrazovanje. Miodrag Ignjatović je doktor književnosti, pisao je poeziju, prozu, stručne studije, bavio se novinarstvom, član je Udruženja književnika Srbije, a bio je pomoćnik sekretara za prosvetu Beograda i ministar prosvete. O njegovom delu govorili su književnici Zorica Petrović, Života Marković Puškin, Čedo Nedeljković i Miša Lazar, kao i profesor Univerziteta u Prištini Zoran Čičkarić.